Hayırdır? Jurnalistlerdi bölbögülü. Jurnalistler. Canarbek. Давай. Bana kanıver, yetiş kanalı. Sürülbeyle tırlar. Jurnalistlerdi içi, jurnalistlerdi bölbögülü. Ayım ne üçün erteğirmeyen kıtaydı girgizesinler dağı, erken jurnalistlerdi girgizbeysin. Uşundu böyle elin arasında özün olup bu da raştedi ötmeysinler. Buyurun. Kim kaydı odağından mı? Azatlıkta ne girgizbeytasın? Kim için azatlıkta girgizbeytasın? Anda çıkarıklar gibi jurnalistler. Bas jurnalistler girgenden men gire. Bas jurnalistler. Buraydan dedi. Sabret kılmayın. Şimdi için anda erteğirmeyen kıtaydı girgizesin. Girip çıkan. Çok erteğirmeyen kıtaydı niye girgizbeytasın? Giripçiliğimiz anan. Bir tuğanların girgizsin altın be. Bir tuğanların girgizsin. Jön turumuzdan biz gireyler. Ana bizde ek olan turgan turgan ek olan karma barıp kama atı. Diptatlar koy vergiler. Ece. Tutturgular. Gece sizde tutturmuşlar çizeler. Restanı girgisi bir bakın girme. Hayır, bir tuğanların girgizsin. Депутат cevap gelmesi. Kim ona ya kalgan nazar. Prestanı girgisi. Kaç prestanı girgisi. Eyvallah. Oldu. Deputat koyverdi mi? Kim yapıyor? Buna ne derece? Ne derece? Prestanı girgizsin, prestanı koy versin. Hadi prestan keşkile. Biz hazır hiç kim yok bu yerde. Kanday hiç kim yok. Sot boğur belgiliydi. Biz eç kaçamında yemeğini görgün emes. Jurnalistler eç kaçamında kordun açına kan emes. Plakatlardan ne sertten aldırıp koyuştu. Plakatlarda da kaldırıp koyuştu da karapay men. Bugün Октябрь rayonduk sotunda Жогорку Кеңештин депутаты Ахматбек Келдибековдун соtu olmoq. Bugün sanksiya жарыяланып, ал кишини мындан ары отургузары же болбосо бүгүн үй камагына чыгаруу жөнүндө айтылмак. Бирок эмнегедир бул жерден күч органдары тосуп алып, журналисттерди, жакындарын жана Жогорку Кеңештин депутаттарын аран киргизип, эми калган журналисттерди киргизбей атат. Бул жерде биздин билишибизче катталган бийликтин өзүнүн гана журналисттери келди. Ал эми чындыкты, акыйкатты көрсөтөлү, ошол кишини кандай алып келди, чын күнөөсү барбы, жокпу, коомчулукка угузабы деген журналисттерди киргизбей мынакей өзүңүздөр көргөндөй күч органдары тосуп турушат. Газета журналдарды көргөзбөй күч органдарынын күчү менен сыртта турушат. Нурик. Бектин аймак алгандар. Өзбектер кол салганда ошко бардың беле? Баланы барабы? Коркуш жерде туруш. Бекинип жатты. Аялдын этегине биздин балдар оучкан. Ким, кайсы чоң? Ким ошо чоңуң чыкпайбы сенин? Сенин чоңуң чыкпайбы? Баштан айткыз, бир туугандар киргизгиледи. Тартылар. Башынан айтпайсың деп, бир туугандарын киргизбейби анан кийин элди киргизбесе койсун. Мына бир туугандарын киргизсин, мына милиция кызматкерлери. Эмнеге киргизбей атасыңар? Эмнеге киргизбейсиңер? Силерге ким буйрук берди бир тууганын киргизбе сотко деп? Же закрытый сот болгудай эмне болду? Эки баланы бошоткогула, жөндөн катындардын аркасында турган эки баланы кармап, ошону алып келип камап алып атасыңар. Уят да.
Уят эки баланы чыгарып койгула. Бир туугандарын киргизгиле. Бул опасный преступник эмес. Батукаевди деле кызыл килемде узатып, ушундай кош колдоп самолет чакырып узатып ишти. Эмне үчүн Ахматбекке бир туугандарын киргизип коюшпайт? Ушуну өзүңөр ойлонгулачы, туурабы? Силер мээнет менен кармап бардыңар эле Батукаевди. Позоруңарды чыгарып туруп, килем менен самолетто узатып койдуго. А буга эмне үчүн бир туугандарын да киргизбей атат? А силер эмнесине бийликке поддержка берип, колуңарды мынтип чынжырлап турасыңар? Силерди маскара кылган мына Батукаевди кармап бардыңар эле. Эмне кылып койду? Бардыгын чыгарып. А бийликке кайсы сөзү сүйлөп атасыңар силер?